Biyag ti tao. Hello na imbag nga oras yung amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sapay la kumata di kay tumauma apulo sa dumdum nga kadagiti uploads. To'y pagayam yo. Kat itamay sagot kada kayo ti part 28 compilation. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Nanang, mabalin ka di nga igatangan nak iti sapatos ko. Nadadaal nga minan ti kakaiso na sapatos ko. Ay, awan kwarta. Agchinelas ka pa ila ang ama pa nag-eskwela. Ha? Sa pulam di amam, ta iso ti gumatang iti ka sa pulam. Anya? Awanan bain ngamin day di nga amam. Di pa'y mangtadmat iti suportakan ka. Siyak amin taggasgastos. Manipod insikog ka, aging nga impas ngay ka. Aging ga ita, tagis eskwela kan, siyak amin. Awan pa'y inintad na apulos. Nanang? Iso nga inton dumakkel ka. Subalitam ti panang padakkel ko kan ka, Mario. Talyawan na kamin tumat kinitatang mo amay kadwa nga amam. Nawata. Nanggagaw dagiti impagbagam ka ni Mario nga apo ko, anak ko. Saan narumbang tikas jay nga ipagbagam kan ko, ana? Saan anasaya at ti panangiboy-boy-boy mo iti nagrigrigatam kan ko, ana? Pagrebengamot dayta, kas may saan naganak. Saan aya? Nanang, nasaysaya atin ti kasjay. Tapno saan to ang makalipat inton dumakkel. Palpalagi paklaang man. Anak ko. Basta noan niya ti kayat kong aramidan. Aramidat, nanang. Pudnumat nga ado ti rigrigat ko kankwana. Tamanipod insikog ko ni Mario. Siyak amin tinagrigrigat. Awan apulos tintultulong di awanan bain nga amana. Ay. Irresponsable di amana. Uray piso awan pay inintad na. Siyak amin tinaggasgastos. No agsakit ni Mario, siyak amin taggastos. Nanang, igatangan dakman iti cellphone ko. Anya? Tay ginatang mingay kinitatang mo a cellphone mo, Marley. Diyak kayatin day jay. Kanayon mat ngaghang, makapasuron. Anya? Sigin nanang. Ibagayo kan ni tatang, tagumatang kayo manan iti sabali. Jay nanginginang am day jay. Ada kabarbaro a model akayat ko agatangan. Anya? Sigin nanang. Diyak agis eskwela, no didak igatangan iti cellphone ko. Ay. Sana nasaya ti kasta nga ibagbagam merlay, apok. Gapulag iti cellphone, di kan agiskwela. Tikit di pa nagadal mo ti into na ram. Bye-bye ampay lang ta cellphone. Basta jak agiskwela, no didak igatangan iti cellphone ko. Ala, wanan. Bayam ta ibagak to kinitatang mo, wan. Gumatang tayon to. Nakarumpot kayon, bakit? Mapantayon. Wan, alam mapantayon. Yehey! Masukatanan ti cellphone ko. Thank you, tatang, Wen, basta tarim nam tag-eskwela, wan? Wan, tatang. Nanang, tatang, sumurutak mo't iti papanan nyo. Ay, saan yan, Mario? Ingkam lang gumatang iti cellphone to adim. Saan kami mapanagpasyar? Uray sumurutak mo't takayat ko mo't ti makapasyar iti mall. Ala, ikuyugtan, lakay. Agpili ka, no anya kadagiti a cellphone ti kayat mo, Marley, anak ko. Daytoy, tatang. Daytoy, ti kayat ko. Sige, dahito yung tigatangan ta, bakit? Umdas nga tatigatang talakay. Dayto lang ti kwarta tayo. Mano day tayo, tanay unak. At dapay mat iduldulin ko a kwartak. Tatang, nanang, igatangan dakman iti tsinelas ko. Mapugpugsat nga minan to'y tsinelas ko. Mabalin ka di, Mario. Di ka pagatang tanagado ti ballpen iji balay. Nagado pa ti chinelas mo ijay. Apay, adayang padulin mo a kwarta kada kami. Ha? Agulimag ka ngaminan, Mario. Di kan agpagatang tawan kwarta. Uwan, nanang. Daytoy, Mario, kwartam, idulin mo. Ha? Nangalaan nyo, Lola? Naala kontay basit a pensyon ko.
Isungay kan kamat iti kwarta ma, apok. Igatang yun samot iti agas yun dayta, Lola. Ay, nakagatang akon Alan, idulin mo na ita. Naimbag lang ngayon inutom abalunan iti pagadalan nyo. Amok nga men adi nakaikikan ni nanang mo iti kwarta. Saan, Lola? Angan, saan na bale? Tadamot ipababalo na merienda. Basta idulin mo na ita, wan. Agyaman nga rod, Lola. Nakasingsingpet ka. Kumat atidog pa iti panagbiag mo. Wan, apok. Basta sa anak nga agsaksakit, agbiagak pa'y itinapaot. Basta agadal ka na imbagwan, tapno makalpas ka, iti panagadal mo. Uwan, Lola. Agsardang ka pala iti panagadal mo, Mario. Tanimur iti ag-eskwela iti kolehiyo. Ha? Awan kwarta pagadal mo. No kayat mo? Sa pulom di amam, tayo sa timang padal kan ka. Tatang? Wan, Mario, dakkel ka matan. Sa pulam ti amam, bareng matulungan na ka. Tanuda kamilat namnamaam, awan ti pangpaadal mi kan ka. Ni Merly laang ti kabailan mi apagadalan. Nanang. Awanan bain ngamin ti amam. Taidiin sikog ka, nagpukawan akas laasok. Ala, di mo ni palagip tinapalaba sana. Tamasurunak lang ang makalagip iti dayjat tao. Mabalin mo ti agtrabaho, Mario, tabarukan. Agsapul kan iti pagtrabahoam. Wan, agtrabaho ka. Tapno makatulong kamutan kada kami. Ay, apok, paspasin siya munda na ng kantatang mo. Itikas di apa nagsasaudakan ka, wan. Uwan, Lola. Ura na pampaborito dang anak. Jack idaguraan. Pat-pat gaklatay da. Ay naimbaglakit din tanasingpet ka, apok. Dayta, tikay kayat ko kan ka. Natulnog ka nga ubeng. Tulungak da nanang kantatang amang paadal iti kabsat ko, Lola. Tapno inton makalpas ni Merly. Siyak tumot ti ag-eskwela. Manong, kwarta man? Ha? Saan ta kang inikan da nanang kantatang, ading? Agdawat akpay nga rod kan ka aya. No ada inted da kanya. Ha? Ikampay la ta adim, Mario. Tawan kwartami kinitatang yo. Nagsweldo kan san? Uwan, nanang. Mala, ikam nga rodan ta adim. Tapno magatang namat ti kayat na agatangan. Uwan, nanang. Ikaw anak man, bakit mabisinak? Minalamatan ang mabartag kariko. Sardengam kuman ti aginom iti arak. Dito ila tiliw-liwak. So, di nakpakibiyangan. Tadyak daw-dawatan ti kwarta ngayon inom ko. Hala! Ikaw anak ka! Mabisinak kong ko. Dara sama! Saan ka din nagtrabaho ni tatang, nanang? Saanan? Taadon ti rikrik naan na iti bagina. Ha? Natangkan tumot ti ulo na. Imbagak nga idyan nan ti panagin inom na. Ngam awan dengdenggan na. Kasimot ni tatang no kasta. Iso atangay si katadda trabaho na. Si kapay laang ti makaamo iti magastos dito'y balay, wan? Uwan, nanang. Ano sam ti makikonstruksyon? Sana bale, tadakkel mo ti sweldom iti day tatrabaho. Kan tulungam di adim, tapno makaeskwela. Mario, ano sa matulungan di kapsat mo nga gadala. Tadi, jak mo't may mimbaganay. Uwan, tatang. Jak makatrabaho. Tadumot ti marikrik na kitibagig. Sigalagan di mo miya makatulong iti kapsat mo. Uwan, tatang. Di kay madanagan. Tamalaksid iti panagkonstruksyon ko. Aglaklako ak iti nagduduma nateng. Nasaya no kasta. Sana bale, tayo ton makalpas dya, Dim. Sumublat kan tong agiskwela. Uwan, tatang. Manong, awan ka dit planom amang sapol iti amang? Pinadas ko na sinapol iti social media. Ngamjak mabirukan tinagan na, ading. Ay, sayang. Amangan nubak nang.
matulungan na kakuma. Sa nabalin, kabaylak tagtrabaho. Kabaylak apagadalan ti bagik. Ngam si kapayla ti pampanunutak. Kaya't katulungan. Manong, aywan gayam. Nagsweldo kan? Kasapulam man ti kwarta? Wan nga rod, adda bayadak ijay school. Atay. Umdas ka din day 3,000. Ha? Numanayo nampay, di nasaysayaat, manong. Gusto pala day ta. Ikang kantamanan, ading. Sige nga rod, agyaman ak ha. Sige, taagsubli akon ijay boarding house ko ijay sentro. Sige, tay tulog kan. Saanin, manong? Kabalak! Kaano nga'y nga graduar ni Marley, anak ko? Itatawanan ti panagturpos na iti kolehiyo, nanang. Ibagayo, ta saan pa'y amakias asawa? Una, jakmat ipalubos ang mapasamak dayta. Sumapul pa'y ay iti trabaho na. Kan masapul ada kami ti umuna apang tadan na iti sweldo na. Kahit ni Mario nga'y, tulungan tumat di adi na tapno makaadal mo. Wen, makitan to no kasano, nanang. Saan pa'y laaday ta ti panunutan tayo ita? Inton addan ton trabaho ni Marley, sa tay to pagsasaritaan ti may papan iti day tabanag. Nagsweldo kan, Mario? Wala na. Inkanto man ikan iti kwarta di adim, tani, jak masango ti agpasentro, asikaswak ti amayo. Wala na. Mga lakantumatan iti bagas nga abasto di adim. Wala na. Mapanak itan. Tawan trabaho. Sige, nayunam ti itad mo takaasiman. Jak kayat ako mutong di adim. Ha? Manong, aping adda ka. Karering mo kat aldawan, Marley? Apay, awan klase mita? Kwa, awan, manong. Aping may ka. Umaykay ka niti allowance mo ading ko. Kin ada imot ko aprutas ka natin. Kwa? Sige, ibati mo dagita. Kung itin mo ti kwartak, tapumanaw ka matla dagos. Apa panawan na kadagos ngay? Kwa, agungot ti landlady mi. Maiparit ti bisita ditoy. Nang runa no lalaki. Nga oras siya kakabsat mo? Wen manong, maiparit ta talaga. Agungot da. Ala, yag mo ti kwartak. Tapumanaw ka matla dagos. Darasam, tamangan no makita na ka ti landlady mi. Sige. Mabit lang rod. Sa balit agparparik na kanya ka. Jackpot yan timbaga ti kabsat mo. Imposible apati siya kakabsat na. Kat maiparit asumarong ka rin ti dagos na. Dito yak pa lang saan unay nga dayo. Tapaliiwag ti kabsat ko. Kan kasaritak na madamdama ti landlady. Agdamagak. Naimbag nga orasyon na. Mabalin ti agdamag. Anya day chay, baro? Da kayo ka di ti landlady ni Marley akabsat ko? Wan, nukasta, kabsat na ka ni Marley. Wala na. Sarong karak ko ma. Ngam dinak matpastrakan iti pagababangan na. Maiparit ka no ti bisita. Anya may parit, kat nukanayon ama panti boyfriend na dita. Anya? No kasta, adan boyfriend ti kabsat ko? Wan, kanayon na maturog dita. Dinsapayan agis eskwela ti kabsat mo, baro. Anya? Nakasaritak ti landlady. Nabayag gaya man nga agdandan na kayo tinobyo. Wen, manong, kat masikugak. Anya? Angam sana bali. Tay kasarnak mo't ni Jodel? Kasano nga rodin ti panagadal mo? Saan ka makagraduar? Tanagpatingga akla iti second year college, manong. Anya? Kunak man no aggraduar kan itaatawan. Pasensya kayon, manong. Tadyak mayulo ti agiskwela. So anak sarda nga kadyak imbagbaga. Ta sigurado nga ung tanda. Anya? Sayang ti kwarta ngayon inted mo ijay adem. Ninamnama tayo ang makagraduaran.
Ngam, ay, anyan, tamasikog matgaya man. Jacket as idiran ti kabsat ko, Lola. Taura ramidak ti kasta. Sana na may sublitin na palabas. Ay, inurnong mula kumanti kwartan. Taiso ti pagadal mo. Sana bali, Lola. Padasak ti self-supporting. Tatalaga kayat ko ti makadal. Sige, apog. Tano ada kwartak. Tulungan ka. Sana, Lola. Tikit di agas yo, ti pangigatangan yo iti kwartayo. Dandanikan ang pasngay, Merly. Ngam aging gaita, di pa ila nagpakpakita tinobyong kan ka. Nagsina kami, nanang. Anya, kayat mo asawan, agpasngay ka abalasang. Unay ka ngaminan, di ka lang nagpampanunutan. Ala, di mo nung tante anak ta. Adaditan. Awanan ti maramidan tayo bakit? Awatan tayo latan ti kasta agasat na. Ay nakablaawan ka anak ko. Nakagraduar ka ni ti kolehiyo. Maragsakan ang parakan ka. Agyaman anak nanang. Diyak ninamnama ang mapagadal mo ti mismo abagim anak ko. Nagsingpet ka nga anak. Kayat kayo ayawan iti kinarigat ti panagbiag nanang. Kayat kayo atulungan. Tadyak kayat nga agnanayon ti kinamarigrigat tayo. Agyaman na anak ko. Tauray naungat kami idikan ka. Nagsaya at latta ti panagpuspuso. Gapo tayo patpatag kayo ang pamilyak. Kat ti kayat ko, ija abroad ti pangi-applyak, iti inadal ko. Nanang, tatang, nagpawit manin ni Manong. Patarimaan tayo kanon to'y balay tayo. Kahit nakasingsingpet at talaga na dyan nga ubing. Wan nga rod lakay. Naimbaglakit din tadda ni Mario amang tultulong kada tayo. Naku nagayam ni Manong at tulungan nak nga agiskwela. Iso nga agan rolak ton. Taituloy ko ti agadal. Ne, sigurado nga agadal ka, Merle. Di mo saysayangan ti kwarta di kapsat mo. Wan nanang, promise. Ika gumaak ti makalpas iti panagadal ko. Diyak kayat nga agbanag ang nakakaasi ti anak ko. Kan, kayat kayo matatulungan. Alana ko, basta agsingsingpet ka, wan. Tuladem ni Manong mo. Tapno matunoy mo, dagiti arapaap mo. Wan, tatang. No asino pa iti tinagtagibasit kan inrororoman tayo, iso damit gayam ti makatulong kada tayo, iti masungad nga alaldaw. Alaga gayam di tan tinagibusan ti sabali man na napagadalan ng istorya, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. God bless kada kayo amin, kan thank you. Biyag ti tao. Anya kamatan, Romy. Pagsasaron no matan ti panagbartag mo. Agat arak manan diti unag ti balay. Talaga ka di adi mo maisardang ti bisyom nga arak? Last na ito yan, bakit? Day dakat ti jak kayat kan ka. Kari ka akari. Ngam awan mo't matungtong palmo akari. No amok lako mga artag kagayam. Jak kumanaki as-asawa kan ka. Pasensya na kung bakit. Imbes nga urnongam ti gatgatang mo iti arak. Taisupay agastusan tayo kuma para iti pagbiag tayo. Panawan na dito. Kahit ko tiyag may sa... No, makapasuron ti kastoy. Dita ka man langan. Mapanak ijabalay dananang. Saan ba't asigod akas di ti asawa manak ko? Aginom iti, ngam sagpaminsan laeng. Wan nga rod, masurunak. Tada tay aldaw a pagsasarunuan na ti agbartag. Sa enton kuan, agsangit-sangitan no nabartakan. Ha, ay kat kasaritam
Amangan mo't no adda problema di asawam. Kat di na lamay baga. Iso nga ipapapas na iti panagpartek na. Adula amin? Talaga kit di abisyo ng dayjay. No nalakala ko mati mangisina iti asawa, inaramid kon, nanang. Anya? Kasla kayat kon apanawan ti asawa. Day talaang ti makagapaw ti pangpanawam kan kuana. Masurunak nga rod, tawan dengdenggan na. Namin anon nga imbagak nga isardeng na ti aginom. Ngam dinak mo tungtungpalan. Iso asina aksan. Ay naagtal na ka man. Ano sama ta asawam kat nga rod? Saan abalay tanagagat kan nasingputmat nga uray mamartek? Kasaritam mat ngamin ang anak ko. Di mon samot ngamin kasarsarita di asawam. Pagan ano ko maakasarita ti artek ngay. Diyak kaya ti payud na nga agat arak. Masurunak laang. No saan la aga po iti anak mi. Nabayagan a pinanawak ti asawak, nanang. Anya, ay saan man atila ibagbagaman ako. Kasaritam kit di itinasaya at ya asawam. Saan kat akasta? Palot-putom anaimbag, taamangan no adda parikot na adi na maibaga. Taapay atunggal mabarte ket agsangit ako nam. Pare, naunag man ti pampanunutom Madlaw nga adda pagdaldalanam. Ada ka di problema. Kanayon ka kami na malmalday. Ibagam no niya ti parekot mo. Mangan no, da may tulong ko pare. Awan day to Gagangay la, problema day ti pare. Mamangan no, da may tulong ko. Kabala kasulbaran day ti pare. Basit labanag day to Sigurado ka Wan pare. Ala, agkuyog takaro da nga gawit. Tanalpasan ti trabaho tayo dito opisina. Pare, mabalin ti umay di balayo. Agsyat ako oray sagay sa labote. Una! Awan problema. Basit la problema dito pare. Kabala kasulbaran. Pare, Ngayon ang tapay tininom ta. Kahit ko naglamas iti arak. pare. Saan nga arak ti pang sulbar iti parekot? Jamon ti kasta aramidem ta makadadali ti salunat. Agaman na kiti pamagbagama pare. Agaman mumatasa ng asigo da kastoy. Kadagito'y lang dito'y kaya't ko ayaw-awan ti parekot ko. Ano kami ti parekot mo aya pare? Mabali na mamuan. Sanan pare. Gagangay na parekot dito'y. Naulimag nila kay Mao mare. Na nagkaubingan kami. Iso nga amok ti ugali na. Sana sigod na mamartek. Kadagito'y lang. Tada pagdaldalanan na. Nasauna ngamin kanyak nga da problema na. Nupay ko na nagagangay la parikot da jay. Hanggang masapol na ta kasaritam ti asawa mare. Kasarsaritak mat, pare. Kanayon ko pa'y ngaungtan. Ibagbagak asar dengan ng ti panagbarbartag na. Kasaritam iti nasayat mare. Ayaywam. Di mo ungungtan Apay, ubing amasapul nga agpaay-ayo? Makamo iti biyag na. Ay na, kinapudno na, pare. Kayat kun asinaan ni komparem. Tadyak kayat ti kasdi nga ugali na. Pampanunutak lang amin ti anak mi. Sana mare. Awan ti madingararamidan ti kumpare. Tila panagin inom na ti makita ka parikot. Ngam no kasalitam siguro iti nasayat. Imposible adi nakadanggan. Napatpatagkit di ti bisyo na ngam iti siyak nga asawa na. Iso abay-bay amon, pare. Aramiden na ti kayat na. Makaumapay din abagbagaan. Naimbag ka pa'y, Rosie. Apalan ka unay. Anya ko mamit ti apalam kanyak ngay. Awan bisyo nila kay mo. Ang amjay asawa kay masurunak. Di na maikat ti panagbarbartag na.
Iso ano mabalin? Jack kayat akaabay amaturong. Ay na, di nakapalan, mare. Tapod nung awan bisyo nila kay ko. Ngam na imon mo't. Naimbag nila kay mo taure adda bisyo na nasingpet. Saan nakakabkabilan? Kabkabilan na ka ti asawam? No sumro ti kinalaing na nga agimon, kabilan nakmare. Iso adi nakapapalan. Tanagasgasat kang adayungam siya. Sa anak anagasat. Ngamin, nabisyo unay ti asawak. Saan nabalin basta nasingpet, mare. Wan, ngam. Ay basta, kagurgurak. Tanapat patag jay bisyo na ngam iti siya. Kasaritam iti nasaya at amare. Tapa nagkitak mo't kinila kay mo, kat nalakamot la kasarsarita. Ngamin, talaga nasingpet. Ay, kinasarita kun iti namin ado. Ang awan matlat ta. Iso abay-bay akon Kasaritam manen saan ka amauma amang bagbagakan kwa na, mare? Ay na, awan lat aanusak. No di na kayat ti dumngag, saan laeng? Makaamon iti biyag na. Romy, apay at di ka bumangon dita kat aldawan. Di ka mapanagtrabaho aya. Sa dotak. Na, sadot ka pa yan ngagtrabaho? Anya ngay dayta? Kasano nga agbyag tayo, no kastamot nga agsadot-sadot ka? Nabisyo ka lang arudan, sadot ka pa yan. Ay, bumangon ka man dita? Uwan bakit? Kundi asawa ka pa lang arud, no di mo matgayam maipaiti ka sa pulang ti asawam. Ala, sumra ka iti trabaho. Wen tani, panagbabayad manen iti bills. Ngam, ay, ibagam numasadot ka nga agtrabaho, tasyak ti sumapol iti panggadan. Ay, sana saklat tan tagtrabaho. Di ka nga ron agpatay-patay Nabisyo ka nga minunay, isong awan maurnong akwarta. Pare, agandar tayo mak. Apay, kasla na po siyaw ka. Kwa, madetirik nak. Agpakada ka ni boss. Pantalagan ni hospital. Sanin, agawid aklangin. Inaklay turog. Tabanog ko la siguro daytoy. Gapo iti kinaartek mo daytan, iso ama ditirik nam. Kanayon ka nga agpuyat, iso akasta. Pasensyakan bakit? Di ka lang amin agnaknakam. Ay, apalak dagiti asawa dagiti kukumarek. Ta saan daan na bisyo. Trabaho laang ti into na renda. Iso bumakbak nang dan. Angam datangay. Awan pa'y aasensuan ti biag tamat. Takasano, kasta kamat. Ala, panawan nak dito yan. Tagdalusak dito kusina. Di ka pasalsali ditoy. Day, nakaumay kamat, anak ko. Wala na. Ay na, buti man ang tiarak day tayo gamon. Awan malangin, sir-sirbi tibiyag ko. Isong magparte kaklata na. Di ka sasaw iti kasta, anak ko. Ipatag mo tibiyag mo. Tasagot ti Diyos kan kadayta. Sana ka naragsak na nang. Abay nga, siyak ba? Ha? Anyat kayat mo asawan. Abay, siyak pa tinadaan iti kastoya parikot nga. Abay nga nanang. Parikot nga. Anya dayta aya parikot mo, anak ko. Ibagam. Pasensyakan bakit nakainumak. Anya kamutan. Narabyan ka lang arudan asimangpat. Nabartag ka pa'y. Sige. Surwam amin a klase ti bisyo, Romy. Ang babae ka pa'y. Ano kayat mo? Ha? Ay, surya talaga. Sige, matulog ako. Ay no. Makapasuron talaga na itang asawa. Ay, panawaksan. Aldawan, ngam nakailad ka pa'y ladita. Apay, saan ka sumrag iti trabaho, mita?
Nasakit ti dyan kan ulo, bakit? Diyan ka balante ang trabaho. Wen tanabarbartek ka manen asim mangpet idirabi eh. Ay, awanan. Manipod na sursuro mo, ti aginom iti arak. Maap-apiktaranen ti trabahom. Sige lang! Aramidam ti kayat mo. Pasensya kan. Di gagkid daw iti pasensya. Tapagragsakam mo't day tangar aramidam. Kan, wen gayam, ipabantay ko pa'y lakan ni nanang ti anak ta. Tainak ang trabaho ijay lugar ta kasinsin ko. Ne, apay pumanaw ka. Dinaklapdan, takasta kamot ngamin. Masapol nga ag trabaho ak, tapno makatulong akan ka. Kababain matkan ka. Alam, sana masapol nga madayo ka. Di na kami kumapanawan iti anak ta, bakit? Kasapulan ka. Ay, agtal na ka! Tano talaga mo't laan na patigakan ka nga asawam. Di mo ko maaramidan dagiti jak kayat. Iso nga ita, nakapangad na nga kwan. Di naklapdan iti kayat ko nga aramidan. Agtrabaho ak nukunak. Agtrabaho ak! Anak ko, apay pinaayaban nak. Sa pulak ti tulong yun, anak. Amin. Awan ka duwak diti balay. Ay, napananay ti asawam. Napan nagtrabaho iti lugar ti kasinsin na. Adamot ti anak ko iti balay da katugangak. Anya? Ay, ijam nga minan ti aginom iti arak, anak ko. Tanay, kanaayon ka na mapuyat. Kita man talangam. Nagkutong ka na. Kan napusyaw ka. Kanayon kamot ngamin nga agbartag. Adanadagsa na makagapo. No apay nga aramida tikas jay nanang. Apay anak ko. Hindi pa'y ladamdamagak no adda parikot mo. Ang di mo mat ibaga. Basta da nanang. Insan, awan ka diti plano mong agbakasyon iti lugar yun, Di mo sarong karan dagiti aga, ma'am? Awan ganas ko, insan. Artak tumatlat masang putak ijabalay. Diyak kahit makita ti asawa. Kadya anak yulatan ati sarong karan, no di mo kahit makita ti asawa. Wanto. Agawid akto no nagbalbaliwan ti asawa. Rome, anak, ingkamanganan di ka pa'y nang rabi eh. Awan ganas ko mga nanang. Masansan ti saan mo apampanangan, anak ko. Apay an. Natamnay ti panagraman ko. Numaditirik nam. Agpadoktor ka. Nalpasan. Kanayon ti panagpadoktor ko. Kat, anyat ko nada nga ay. Adagas mo ato marab. Sana na masapol. Tasaan matla tumalab dagiti agas. Ha? Taapay maut. Basta. Naumapon ngagtumtumar iti agas nanang. Abalayan, mabalin nga awagam di anak mo. Ha? Apay ka di abalayan. Ibagam ko masakit ti anak ko. Diyak ngamin mapilit amangan. Iso akim mo tungain. Anya? Bareng di anak mo ti patsen na. Kat mangantong. Anyat sakit na aya abalayan. Ay, diyak amo. Tadi namat kayat ako yugak iti doktor. Kandinan kayat tiyag tumar iti agas. Anya? Sige nga raw, taawagak jay anak ko, abalayan. Hello, nanang. Nakaawag kayo, mat. Hello, anak ko. Agawid kan. Ha? Apay, ada trabaho, nanang. Apay apagawidan, dak. Ado ti customer mi dito yung restaurant apagtrabahwak. Basta agawid kan, taing kasikasuan di asawam. Ha? Apay aya, nanang. Agsakit di asawam. Agawid kan, taing kasikasuan. Day, tanti bagbagak, nanang. Di na ngamin ammo nga aywanan ti salunat na. Gapumat la iti panagbisbisyo na.
Isong agsakitan. Agawid ka kitdeng, di kan umanungot. Agawid kan, bye. Masurunak man no kastoy laang. Ay na, makapasurun at talaga day dya lalaki. Anya ngay, di apitan na itantibunga ti kinalaing na nga agbisyo. Agyaman tanagamit ka bakit? Kaya't ko kumapay ti agtrabaho. Tayo supay ti sweldok. Hanggang kasta ka matan. Day tangamin kat, tasukir ka. Gapo iti bisyom, isong agsakit kan. Pagawanan nak. Adain limod ko kan ka bakit? Ha? Inlimad nga? Anyat kayat mo asawan? Pagawanan na ko, ma. Nadyak yung pagbaga, tinabayagan na sakit ko. Diyak ngamin kaya't nga gaburido ka. Iso, binukudak ti problema. Diyak kaya't amariribukan ka. Gaboy ti sitwasyon ko. Kinabot no na. Sakbayan na sursurok ti nagbisyo. Ada na dagsa na sakit ko. Kat nataningan ang tibiyag ko. Ada di tarabaw ti lamisan. Dagiti medical records ko. Makitam dita. Tinadagsa na sakit ko. Romy. Kati pa nagbisyo. Tinapanunod ko awagas. Tap na mayawawan ko ti parikot ko. Amiya. Unay kamutan. Apay nga itala nga ibagam kanyak dayta. Anya kamutan. Asawanak. Rumbang la kumasyak tim mo na anang ibagam iti dayta. Apay anagilimad ka. Kasi tinakon-akon. Diyak kaya't nga gaburido ka, gapo kanyak. Diyak kaya't nga problema ka. Diyak kaya't amasyan ka kanyak. Ngamita, dimteng siguro tiyal daw ko. Ti pa nang ipulang ko, itibiyag ko iti apo. Kat ulitak tiyagkid daw iti pamakawan kan ka. Bakit? Patgan ka ngamin unay. Iso ano mabalin. Diyak kaya't nga problema ka gapo iti sakit ko. Anya. Pakawanin na kumaromi. Sorry ka nagitim pagpakita kiti kalamas. Pakawanin na patpatgan ka nga asawa. Naitabunan ti asawam, anak ko. Aging gaita. Diyak pa'y lamaaklon tinapasamak iti asawa. Nanang. Nagsakit. Aklunan tayo ti amin, anak ko. Awanan ti maaramidan tayo. Makonsensya aklang amin. Gapu iti ang pagpakita iti asawa. No amok la kumaagas siya iti kasasaan na. Inasikasok kuma anaimbag. Ay, inlimad naman nga minti sakit na, anak ko. Iso nga awatan tayo latan ti amin. Ta nagpatinggan ti biyagday ti Romy nga asawa.
Likam dagsao iti makapasai iti pada matao. Tapnawan to ti pakasidiran ti konsensyam intundum teng ti tiyempo. Alagagayam di tamanan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless manan iti tunggal maysa. Biyag ti tao. Daytan ti kanayon ko nga ibagbagaken ka, Johnny. Gastadora tinubyam kunak lang arudan. Nanang, Ti ammo madda balay mo asang putam. Balayo itinubyam. Ngam awan, uray may sa apos ti ana ipatakder. Kat, anya ti planom ita. Sinaamon dyan nubyam. ay ayateklat ta tinubiak, nanang. Nga uray kas jay tinaramid na. Saan ka kadi ama upay? Ay na, siya kun ti mangibagbagaken ka anak ko. Saan nga umasenso ti biag mo, nukasken kwa na ti agbalin nga asawam. Uray po utem to'y kunak, anak ko. Agyaman na, nauray kas di timbagbagan ni nanang mo kan ka. Saan ka lata nagbaliw kanya, Johnny? Aklo na Isabel. Uray adon tinaramid mo ang pasong kanyak. Ruming bawlat ta tinalaos sa panagayat ko kan ka. Agyaman na, honey. Ay, ayatan ka unay. Sorry manin iti amin, ha? Wen, napakawan kan. Please ko malaeng. Di mon ulitin tinaramid mo. Agbalbaliw ka kuman. Idjamon ti panagsugsugal mo. Ikang kapay ti may sagun daway mong agbaliw. Wan, promise. Agbalbaliw akon. Kat, okay kayon itinobyong, Isabel? Wan, siyak pa'y ti kunam. Nalaingak ang mga iayo ko namsa. Bilibak nga ron kan ka, friend. Kanayon ka nga agkari iti boyfriend mo. Ngam awan mo't matungtong pal mo akarim. Uray love na kumatinobyo, friend. Di nakabailan ang mapukawak itibiyag na. Manutikas itinobyom, Isabel. Isong anadam jay boyfriend mo. Di mon paluspusan pa'y. Nagasat ka kan kwa na tanagagat kan naanos. Nagasat mat kanyak tanapintas na, friend. Agyaman kit di takinayat ko. Anya? Ay na, insan! Saan laan na minsan amin aldas tinobiyang ti kwartam? Namin na dun! Apoy, di ka pa natitigra? Insan. Laglagi pa minsan. Narigat ti trabaho tayo dito abroad. Saan tayo pitpidutan lang ti kwarta dito eh? Apay ngamin na di mo pala sinanday siya babae. Ay ayatek ni Isabel, insan. Makamukha rod. Basta di mo ipawpawit amin ti sweldo. Pawitam lang iti pang allowance na. Ay, makapasurun ti kastoy. Nay, apa yan, Isabel anak ko? Anyat pagpupudutam. DJ Adjani naglaka amamat pati iti ibagbaga dagiti kakabagyan na. Ay, masurunak. Ha? Agasam, allowance ko laang timpawit na. Tila idandanon ngamin dagiti kakabagyan na kinkwana. Kat DJ mat Adjani, mamati mat adagos iti dandanon da kinkwana. Ha? Padpadaksendak dagiti kakabagyan na. Ay, agyaman kakit di Tapawitan nakalatta iti allowance mo. Kalpasan tinararamid mo iti kalabas. Didak man mat sermonan. May sakayo mat nanang. Anak ko, ammom ka day asikan titupi ko dagiti kakabagyan ni Janay. Gapo iti aramid mo. Saan kayo pa'y lakano nagkasar? Ngamsikan ti pangipaw-pawitan ni Johnny iti sweldo na ija abroad. Ay naawan bibiyang ko. Sawan dati kayat da asawan. Basta ay ayatin nak ni Johnny. Iso ana parabor kanyak. Day talaang nanang. Isabel. Aywan gayam nanang. No agdamag to ni Johnny kada kayo. Wen adagos ti isong batyo. Ha?
Apay aya, anyat damagan na. Masikugak. Anya? Ang masikog ka ka di nga agpaiso, anak ko. Saan, nanang? Anya? Apay nga ron nga ibagam amasikog ka no saan mo't gayam. Tapno na yunan ni Johnny ti kwarta nga itad na kanya. Anya? Di ka ka di mabutang itikasta nga aramidem, anak ko. Agbalbalin kan nga ulbod gapo iti kwarta. Nakarkaron akagura da ka dagiti kakabagyan tinobyom no maamwanda na ita nga aramidem. Bayan nyo, tayo nakaagsapol iti pagtrabahuak. Tapno saan nga ibaga dagiti kakabagyan ni Johnny, apapakpakanak kenkwa na anobyok. Ha? Makapasuron dagiti atat tao, man nakibiyang dalaunay. Isabel, apay asimina ka iti pagnaadan. Agab-abang kamot gaya man dito'y sentro. Wan, tamasurunak iti lugar tayo. Nang runa dagiti kakabagyan tinobyok. Nagalas ti pagkitkitaan da kanyak. Ipakitam ngamin ti panagbalbaliw mun Panagnagam kadakwada. Asino da kumaakabutan ko? Isuda aya ti mang pakpakan kanyak. Kat, pangalaam ngay iti pagabang mo, kat awan matrabahom. Agtrabaho akman ken saan, at dalat ta kwarta kay... Hello, honey. Hello, Isabel. Kumusta ang tisikog mo? Ay kwa, kuna ti doktor ko. Sensitive ka nung agsikog, Johnny. Isa ang masapol nga aginanaak. Okay nga ron, ha? Agina ka na yung bag. Ano daw tisikog mo, Isabel? Wan, honey. Basta itad mo amin nakidawakan ka. Tadyak kaya't ti mapapa ay. Agsina talangan no di mo itad dagiti ka sa pulak. Ayun gayam, kurang ti ipaw-pawit mo. Agbayad akpay iti abang ko dito'y sentro. Apin mo gawin kalangan. Tati pagbayad mo iti abang, ket idulin mo, tapno at daor nung ta. Ha? Manjak. Nagalas ti ugali dagiti kakabagyam. Kayat ko ti aglemang. Anya? Basta ipawit mo ti sweldom, tasyak ti mangidulin. Agurnong ta, nang runa kat addanton anak ta. Nagmayat ti biyag ko. Again enjoy aklat na. Ulay sa anak ngagtrabaho, mabalin lang ta. Kunak tupay kat, love na tinobyo. Nasingpat kanya dayay. Amin nga ibagang patyan na. Kanpat ka na amin akit daw kanpan. Ay, namati iti impaga amasiko ka. Nga oray na saan. Hoy! Mabalong ti makitibaw, miss. Ha? Guwapo. Okay. Sige lang. Apo yung may ka. Daga nga itisinggan. Basta agpada ta singgal. Anya tinagan mo? Isabel, sige. Napintas tinagan mo. Kas ka pintas mo? Siyakmot ni Franco. Si. Mabalin ka din agsala tayo, Isabel. Sure. Apay kit binasaan. Sige, agsala ta, Franco. Ayan ko. Malagip po din napasamak idirabi. Nabartak kaming agpadpaday ti dayja, Franco. Ayan ngayon dayja lalaki. Pimanaw ka din. Pinanawan naklatan dito yung hotel ang nagturukan mi. Tiwalat ko. Nakaparabaw itilamisaan.
wallet ko. Ha, ayan dagiti alahas ko. Tising-sing, kwentas, relo kanaritos ko. Apay nga wan matan. Anya ti kayat asawan da ito eh. Tinakawan nak nga taday tiyay alalaki. Ti cellphone ko. Awag akman. Naimbag ta na isave ko ti numero na idi kalman. Sa dino tayan mo? Awanan kay tibayin. Relax. Dahag pa na to, Isabel. At dahag lang iti sitig. Inalam ti kwarta kan alahas ko. Ang lunak. Talagang inalag. Takayat ko nga idoli. Ha? Pasensya ka no pinanawan ka di hotel na nagtulugan ta. Nagdardara sa gabi. Ta importante tinapanak. Inalag ti kwarta kan alahas mo. Tama nga no tamang takaw. Indolin ko. At da kanya. Anya? Isublim kanyak dagita. Di ka matanagan ta talaga na isublik. Indulin ko lang. Isublim itan, pangasim. Sige, agkita tangarot. Ibagak no sa di mo ti pagkitaan ta. Apay amasapol adito'y hotel ti pagkitaan ta. Di ka nagreklamo. Di ka man kundi pakipot. Amok to maglakay kayat mo. Yagmun ti kwarta kin alahas ko. Tapumanaw akong dito eh. Madamdama pa mo ta. Kung may katagsarsarita tapay. Kailiw ka nga minun. Di na ka di kailiw. Musyak, kailiw ka una yan. Ay ayatan ka nga minuna yan, Isabel. Franco. Si katerapap ko babae nga asawan. Nakasaganak amang ikasarkan ka, Isabel. I love you. I love you too, Franco. Nailawan taman yan, Franco. Sa nabali tagkasartan ton. Takdarak din napasama ka tata. Di ka pala may kasarita ta. Ada pagdaldala na ka problema. Ha? Anya dito? Masakit ya, Mag. Dakil ti magas-gastos ko para iti agas na. Siyak lang amin ti mang tutulong kan ko na. Tas siyak lang ang ti barong anak na. At ang pamilya na giti kakabsat ko at marigrigat na lang. Anya? Sige. Uray di mon isubli ti kwartang inalam iti wallet ko. Tilatan alahas ko ti isublim. Nakapapayin mo ta. Basta di mon isubli, taaramatan para iti agas ti amam. Agya mo nakarot, Isabel. Iso na lang ta nalipatak matgayam jalas mo. Diyak na ikat iti may sapan talon ko. Ala, sana bali. Inton maminsanan nga agkita ta. Samon to isubli. Agya mo na taman nakawat ka. Nasingpet ka, Isabel. Ay, maopera ti amak itong brigad. Gumawan aramatan may kwarta. Anya? Medyo nakalagat at di maaramat. Kat kurang ti kwarta. Apay, manuti ka sa pulam, Franco. 50,000. Mabalin ka no. Oray kagudwa pa ilati impayad ka. Anya? O sige, mangtudak iti 20,000. Sanan, nakapapain. Maasyanak namin kan ka. Isungay kan ka. Iso na lang tawan igam ko akash. Aday jibang ko. Ha? Apay, mairwar mo nga tayo ta. Wala. Kuyugan naktain ta irwar ti kwarta. Sanan, kapapain. Mapapain ako na yan kan ka. Alakit din. Agrobatan, tamapanta iti bangko, Franco. Umayak man, anak ko. Ha? Apay nga da kayo. Impakada yu kumamit ang nga umuna tiyo umayo. Ha? Apay, di mo kaya tiyo umay ko, anak ko? Saan akas na? Nakigtutak lang amin. Ala, pastraken na ko, taagawid akmat lain ton madamdam Ay, O sino day ta, sweetheart? Sino day jay alalaki? kwa, ni Franco.
Nobyok, nanang. Anya, kahit ni Johnny nga'y. Apay, nagsina kayo na. Tangiwat yun. Amangan numangag na kayo ni Franco. Aguli mo kayo, nanang. Ay, agawid kalaangan no kasta ti aramidam. Saan? Jack kayat, nanang. May mayat dito'y. Tapno mayadayo ak kadagiti man nakibiyang atat tao. Ijay lugar tayo. Nangagutin pa ganin nanang mo. Sino tayo dyan, Johnny? Nobyo? Kwan? Wan, ngam sina akon. Si Katipilyan. Sa dino ti ayan na. Aday jay abroad. Kinapod nun, ha? Iso ti agi paw-paw iti kwarta. Ngam sina akon, ta si Katipilyan. Apaya sinam, sana. Ha? Saan ka nga agimon? Agi mo nak, agi mayos lang. Sayang ti kwarta no sinam. Ha? Amo, mata siyak ti ayayatam. Saan? Kwan? Wan, Franco. Gusto ka ron, di mo sinsinan. Tano aramidam ti kasta. Awanan pagbagasam. Nanang, masikugak. Ay, daytan ti ibagbagakken ka. Nagar-aramid ka manen akunak, Isabel. Anya ngay ti iparang mo arupam kan ni Johnny ita, tamasikog kan. Ngam saan mo't nga iso ti ama, tasikog mo. Sana bali, tati amuna kit talaga ama sikugak, nanang. Kit iso ti ama ti sikug ko. Anya, kayat mo asawan, pagparangam nga iso ti ama, tasikog mo. Wan, nanang. Saan amanal ni Johnny? Tapno ulaw-ulawang latan. Imposible adin amo ti bulan ti sikug mo. Di nan tumadlaw dayta, nanang. Nalakala arasonan dayta. Siyak ti makaam mo. Anya. Hello, Johnny. Kumusta ka, Isabel? Kumusta ang tisikog mo? Kastoy, kanayon nga agsakit. Puna ti doktor, nadyak aganad, ang mga numaragrag. Anya? Di ka nga minagbambanog, ha? Agi na nakaanayin bag. Wan, honey. Ay, wan, kano ka nga agpaw iti kwarta, honey. Agbayad ak ngamin iti abang, ken agpa-check apak. Sige. Agpaw itak inton madamdam, ha? Ay, walang tisikog mo, ha? Wan, honey. Urayak ti pawit mo, ha? Sige, tamad madimanan tirik na. Iturog ko biit. Bye. Oo niya. Agpawit ka din. Wan, Franco. Agpawit ka no itangal daw. Iso nga orayan to. Nasayat nga rod. Franco, kaano ngay nga kasarta? Dandani ako nagpasngay. Agpanunot ka man, Isabel. Kaya't mo amamuan tinobyo medya abroad ti may papanakadata. Saan kun anobyo day jay? Second tinobyo? Una, hindi mo pa'y matsinanan. Iso anobyo ang pa'y laging gaita. Wala ka ngamin asina akon. Di mo matkayat. Pangalaan nga rin dito kwartata no sinam. Wala man. Franco. Saya atim kiti ti makilangan kan kuana. Di mo apapaan. Tapno galanti lat tamang tadi ti kwarta. Siyak ti makunkonsensya iti arami dan ti anak ko. Mare, iso nga imbaga kung tagpaisukan ka. Si kanton ti makaam mo amang ibaga iti anak mo. Ay, pasensya kan, Mare. Ngam nabayagan nga awan pa nagtalag ko iti anak mo. Linuko na ang iti naminsan ti anak ko. Iso nga muklatan nga ulitin namanan. Pasensya kayon, Mare. Kanayon kumahat abagbagaan ti anak ko. Ang dinak mo't dengdenggan. Agyamanak ta na ibagam dayta, Mare. Tapno mabagaak adagos ti anak ko. Nanang, jak makontak ti cellphone ni Franco. Madanaganak. Manun nga aldaw asaan na nagawawid iti dagos mi. Napanan na nga min aya. Jak amo. Basta imbaga na nga adda sabten na tao. Ngam di mat nagawawitan.
Sapay sana sungsungbatan ni Johnny ti awag ko. Oray dagiti text ko. Lipat mo ni Janay. Tati ama ti sikug mo ti ipamaysam. Huston ti panangluklukom kan ni Janay. Nanang? Ladingitag, ngam imbaga kon ti amin iti ina ni Janay. Kad nalabit, indanon nan kan kuwana ti imbaga. Anya? Naimbag nga oras mo, Johnny. Nadamag ko ang simangpot kan. Eso nga imayak. Apay nga ka. Di ka nga minan nagparparit na kanya. Kailiw ka, Johnny. Di nakarakupan. Balang kantis. Kalpasan ti naramid mo. At dapay larupam ngagpakita kanyak. Eso nga imayak. Taumayak agkid daw iti pamakawan. Ikan na kuma iti may sapay agon daw ay. Nagsina kami kin ni Franco. Tanabayagan asaan ang nagpakpakita kanyak. Pinanawan na kami iti anak mi. Agpalawaga. No, awanan ti rumbang nga ipalawag mo. Balang kantis. Sinayang mo ti panagtalagkan panagayat nga impay ko kan ka. Napukawan ang namin pinsan dayta. Diyak pagan ano ti manang lilaw at tao. Isunan anak ko. Ato yan tigatas mo anak ko. Apay asumanangit ka anak mo aya, Isabel. Hindi namat kaya tisagat nanang. Adto'y tiginatang ko agatas. Ingka timplaanan, ta iso ti ipagatas mo. Agyaman nanang. Nagrigat gayam ti kastoy. Awan ama to'y anak ko akatulungak ang mga sikaso. Kan mangipangay iti kasapulan na. Ala, pagadalam day taan napasamak kan ka anak ko. Di kan kayat asirmunan, tamumon ti kayat ko nga ibaga. Wana nang, pag nakmak da ito'y anapagtangko. Kan agbababawi gapo iti naramid ko iti kalabas. Di ka manggundaway iti padam a tao, ta sigurado ang makarmakan to. Alaga gayam di tamanan, tinagibusan ti sabali manan na pakasaritaan, di drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina iti tunggal maysa. Biyag ti tao. Anya ka din day tagar arami demduna. Apay, kabailan ti konsensyam. Asi ka ti pakaigapuan ti panakarakrak ti may sa pamilya. Tatang, sakbay nga inaklon ko ni Jake. Sigo din nga agap-apa da iti asawa na. Nabayagan akayat na asinaan ti asawa na. Kasaan dang agkatunusa. Ay basta sinamon day dya lalakay. Diyak kayat day dya parakan ka anak kau. Tatang, diyo kumamit pakibiyangan ti love life ko. Tabiyag ko daytoy. Siyak ti agdesisyon iti daytoy. Tas siyak ti masatnan. Jake, alaag ti anak ta iti poder ko. Siyak ti addakarbangan na ang mga lakan kuwana. Tas siyak ti inana. Sige, sana problema kanyak data. Ngem saan asi ka ti agdesisyon? Ni Mitch nga anak ta ti agpili, no asino ti pilyan na kadata. Sigurado asika ti pilyan na. Ta sika ti kanayon akad kadwana dito balan. Ta syempre, ijay abroad ti ayan ti trabaho. Basta noan niya ti pangadang ti anak ta. Iso ti masurat. Mitch, agbili ka. Sika ti mangadang iti na ito, ha? Asino ti pilya mo kada kami iti inam? Dua kayo apilya, Daddy, Mommy. May salang ti pilyam.
Di mo kumamot bugkawan ti anak ta, Jake. Ala, Mitch, agsaw ka. Asin ti pilyam kada kami iti inam. Sorry, Mami. Ngam ni Daddy ti pilyak. Oh, nangag mo? Siyak ti pinili ti anak ta. Iso nga iti poder ko ti pagnaadan ti anak ta. Talaga ka di adisidido kayo ngagsinakin ni Helen, Jake? Well, mama, ngamin, saan kami na naragsak iti tunggal maysa? Kanayo nang ti panagapa mi. Saan kami nagkinkinawatan? Kanayo nak nga apaan ti manugang nyo. Saan na ka mat siguro basta apaan no awan ti rason, iho? Ha? Adda babaim, Jake. Amuklatan at ti babaim ti makagapo. No apay akayat mon asinaan ni Helen. Pangasiyo man tadiyo iraman ni Donna iti saritaan, mama. Sanak nga agsapol iti sabali a babae, no awan ti problema mi ken ni Helen. Jay apukok ti pakaasyak. Agsangsangit a nagipulong iti kalman. Di na kayat nga agsina kayo iti inana. Mayroam tumot lang, mama. Anya ka diti pagsaritaan ta, Manang Helen. Donna, panangisakit daytoy nga ibagakkan ka. Di mo kumaikan iti sabali a kaipapanan daytoy nga ibagakkan ka. Anya dayta, Manang. Nabayagan nga agam amuta. Wenno aggayam kunak manlangan. Iso akayat ka nga isakit. Agpanunot ka a naimbag. Sakbay ang makidan na ka ni Jake. Ngamin, saan ko abasta sinaan ni Jake no awan tinadagsen ang makagapo? Adda madi nga ugali ni Jake. Pangaasim Manang Helen. Nalpasan ti amin kada kayo kini Jake. Iso adi mo kumapadaksan. Ngamin, oray anya pa'y ti ibagbagang. Ay ayatatlat ta ni Jake. Sige, makaamo ka nga rod. Panangisakit lang ti aramidak, Donna. Ngam pasensyakan no nasair tirik na. Katagpakpakaasyakan ka. Di mo kumabaybayan ti anak ko. Ikarik Manang, ibilang ko kaspudno nga anak ni Mitch. Ipatag ko, kat siyak ti tumakdar amay kadwa nga inana. Mitch, anak, iso ni Mami Madonna. Agmano ka ni Mami, manak. Agmano Nana? Kaasyan na ka ti Diyos, Mitch. Mami, kung namon ka ni Donna, Mitch, wen? Taison ti Mami, mita. Mami? Kasta. Iso nga minan ti kasukat ni Mami. Iso nga ibilang mon apod no nga ina ni Donna, anak ko. When, Daddy? Mitch, kaya't mo tiyaggatas? Itimplaan ka? Ha? Agsangsangit ka, Mitch? Kailiw ko ni Mami. Kaya't ko na makita. Mapanang kitiayan ni Mami. Saan ang mabalin, Mitch? Agungot ni Daddy. Di mo't binilin na ka, adi karumrumor dito'y balay. Kaya't ko makita ni Mami. Adda akmat amamim. May salang ti Mami, Auntie. Nilang Mami Helen. Okay lang kanya. No di na kaya't nga awagan iti Mami. Ngem no agdengdengeg ni Dadim. Awagan nak iti Mami. Tapno di na kaungtan. Wan? Diyak kaya't nga ungtan na ka ni Daddy, Mitch. Awagam ni Mami, Auntie. Kaya't ko makasarita. Di nakmat ngamin pagiggaman iti cellphone ni Daddy. Diyak matamo ti numero ti cellphone na, Mitch. Memorize ko ti cellphone number ni Mami. Please, Auntie Donna. Awagam ni Mami dita cellphone mo. Sige, mabiit lang nga rod. Idayal ko. Ngam si ka ti makisarita. What? When, Auntie?
ni Donna ti umawawag. Hello? Mami, kumusta kayon? Kailiw kayon. Ha? Ay na, anak ko. Agyaman nagtaimawag ka. Apay, adyak makontak ti cellphone mo, anak ko. Inala ni Daddy ti cellphone ko, Mami. Cellphone ni Auntie Donna daytoy. Ha? Mami, da kayo ti kayat ko akadwami ka ni Daddy. Da kayo lang ti Mami. Ha? Apay, ung-ungtan nakakadi ni Donna? Saan? Ngam ibagbagan ni Daddy nga awagak ka no iti Mami ni Auntie Donna. Ngam jak kayat. Da kayo lang ti Mami. Mami, agsublikan ka da kami ka ni Daddy. Ladingitag anak ko. Ngam jakon kayat ti makidan na iti amam. Apay ngay, Mami. Basta, jak kayatan. Nabanugakwan, anak ko. Da kayo matgayam ti saanin amangayat ka ni Daddy? Saan na kaming akay kayat ka ni Daddy? Nagsaur kayo, Mami? Anak ko, di lang amin maawatan. Mami, agdan na kayo manan ka ni Daddy. Pangaasiyo ko, Ma. Ladingitag anak ko. Ngamjak mapatganti kayat mo. Pinagpili da kamat ngamin. Ngam ni dadim ti pinilim. Wan tako na namat ngamin apumanaw kayo kanumanen. Agabrod kayo kanumanen, Mami. Kan ko na ni Daddy. Saan na kami akay kayat? No kayat mo, umay kan diti ayan ko. Datatagdan na, anak ko. Saan Talo tayo kada Daddy, Mami. Saan nga ron mabalhin, anak ko? Ngamin, saan akong anaragsak itidan na ni Dadim? Daddy, adda ka di madingay naramid yung ka ni Mami. Apay akas lakagura na kayo. Apay akas tati damdamagan, Mitch. Nakasaritak ngamin ni Mami iti cellphone. Anya? Kasano nakasaritan? Sorry, Daddy. Binulot ko ti cellphone ni Auntie. Ay, Mami Donna gayam. Niya. Sorry, Daddy. Kailiw ko ngaminan ni Mami. Di mat imbagakan kan alipata munday dya babae. Tasaan tamat laan napatagkan ko na. Daddy? Pinanawan na tanti inam. Saan na tanapatpat ganday dya, Mitch. Ni Mami Madonna tipudno amang ipatpatag ka data. Apay pinabuludang iti cellphone di anak ko, Donna. Ha? Nagpilit ngamin, Jake. Intom na minsan, uray ka sa ti panangipilit na, di mo pagiggaman iti cellphone. Nawatam? Jake. Sana gaputa yung bagana, katong pala mo na dagos. Sorry, Jake. Saanin ang maulit? Rumbang lang. Tan ulitan pa'y tinarabit mo. Alaak mo ti cellphone mo. Anak kau, jak kaya terarabidam. Jay pada manawaya ti pilyam. Sana jay pamilyado a tao. Tatang, nawayan ni Jake. Tanagsinadan iti asawa na. Wain ngam nagkasarda. Jay baro ati pilyam. Nagado ti agar aram kan kababaraw. Awan na talgad at trabaho da, tatang. Saan dak amabiyag dagi jay? Adamit talon na suksukayan da. Naggagat dan tupay nga garden. Tatang, amo yung alikliklikak ti trabaho iti daga. Kayat kun apanawan day ta ang trabaho. Anya? Jak kayat ti makiasawa iti mannalon. Ni Jake ti kayat ko, taadda aklaang iti unag ti balay. Tamangup opisina ket nga rod. Masigurado nga ta nga awan to ti rumso aparikot iti nagbaitan niyaw. Ipasigurado nga awan, tatang. Ngamin, nakasingsingpot ni Jake kanya. Antay ti cellphone, Donna. Idulin mo. Jake. Ingkanto makichindahin ton bigat. Ilistak dagiti gatangan, okay? Sige, Jake.
Kaya nagbayad kan tumutin iti bills dito balay. Ikuyog mo to ni Mitch, tapno adda kadwam. Masadutak arumwar, auntie. Da kayo latan ti mapan makitsenda. Nga bilin ni dadim nga ikuyog ka, Mitch. Masadutak, auntie. Nasakit ti sakat. Sige nga rod, siyaklatan ti rumwar. Nagkapkapuan do na. Ah? Di mat binaunak ang makitsenda, Jake. Napanak na kitsenda. Apay ngagtungpa ka. Di mo't imbagak nga ikuyog mo ti anak ko. Ngam apay adi mo inkuyog arimwar. Di namot kayat. Di mo inkuyog, tapno maramid mo ti kayat mo. Malaman, ngam itakala sumangpat. Naladawak arimor dito'y balay, Jake. Di ka nagrason pa'y. San asyak tululawa ma, tadinak to pulos maulaw balang kantis. Anya ka din day tangay bagbagam. Pagatapan nak iti madi. Ayan ti sobra akwarta. Ha? Yeg mo ti sobra akwarta, kunak. Mabit lang. Agawid akman ije balay, Jake. Kailiw ko ni tatang ko. Awan ti agawid, dito'y ka lang balay. Ha? Apay adinak palubusan. Katatang ko di sarong kara. Awan pa nagtalag kukun ka. At dalaki di kasi narak mo lalaki. Anya? Nagrugit ti panagpampanunot mo, Jake. Awan madingar aramida. Basta di ka rumrumwar. Mama, saan akayat nga ipakita ni Jake ti anak mi kanyak? Iso ada kayo ti pangtedak iti daytoy akwarta. Pakitad yulaan ka ni Mitch, Mama. Kaya't ko makita ti anak ko. Sakbay ng agsubliak iti abroad. Ngam talaga asaan akayat ni Jake. Unay matanday siya tao. Apay nga ipaitam na. Katsikatiin na siya apo ko. Wen nga rod. Ngam awan maaramidak. Ken da kayon to ti pangipaw itak iti suporta ti anak ko. Ta sigurado asaan nga awaten ni Jake ti anyaman nga ited ko para iti anak mi. Mitch, agnaid ka pala iji balay dalola mo, wen? Ha? Apay, Daddy? Basta agnaid ka pa ijay. Ala, isagana mo nang iti kawas mo. Ta umakar ka pala ijay, wen? Ayan ti sobrang nga intad ko kung kapakitsindam. 500 pesos da ijay. Kwa, inggatang ko iti sleeper ko. Tanadadaal di daan nga sleeper ko. Kan gimatang... Agtungpa ka manan, Jake. Isu ka din impanaw mo ti anak mo dito'y balay. Tapno din na makita ti aramidam kanya. Rupat kwarta ka, babae. Kunak ngamin ngagtrabaho ngam di nakpalubusan ngagtrabaho. Tapagimunam amin alalaki iti aglawlaw ko. Agtagi balay ka laeng. Padasang tagtrabaho, tadakas ka kanyak. Umutangak man iti kwartayo, tatang. Kunak mano, adute kwarta di ka dendenam. Kunam ananam ay tibiyag mo iti sidong na. Di nakpagigaman iti kwarta, tatang. Anya? No ikanak, di pakityandak laang. Kan masapol ang mailista amin agatangak, kastamot ang depression. Ay. Maumuma akong tatang. Ay, sinam nga minay. Nabayagan nga ibagbagak asinam nga nagtangkan ti ulaw. Kaya't ko na sinaan. Masikugak matan, tatang. Anya? No sinaak ni Jake. Ang mga no di na suportaran ti anak na kanya. Awan pang biyag ko iti anak ko. Isong ano sakpay laang ti makidan na kan ko na, tatang. Jackpot yan asyak tinagtaudan ti sikog mo. Anya, unay matan ti kas na panagsasaong, Jake. Pag-atapan nakpay iti madi. Kanayo nakngawan diti balay. Isu adi ka mabantayan. Anyang iti amok. Amangan no gungun dawayam ti rumrumwar bayat ti kadak iti trabaho. Awan mading aramid ko. Basta dakkel ti atap ko dona. Sabali ti aking putot iti dayta.
Sana siya? Nukas tamat laan. Agsinatan. Pumanaw akon dito eh. Makamu ka. Saan ka alapdan iti kayat mo araminan? Pumanaw ka. Nukas ta ti kayat mo. Isumat lagayam nga ayos lang kan kuha na pumanaw. Kayam, adamanan sa bali a babae na. Yala, uston. Di mon sangitan tikas jay at taaw. Saan nasasangitan tikas jay klase ti taaw? Nailaw anak tatang. Agbababawi ak anak irelasyon kini Jake. Ay, kano namin adumot a binagbagaan kay day. Nga mawam mo din ang ngagmaw anak kao. Isaw nga awang pabasula mitinagbanagam. Wan tatang, basol ko. Talaga saan nga imay ni Jake dito ospital? Imbagak pa'y anak kapagpasngaya ko. Talaga siguro adi na bigbigan nga anak to'y impas ngay ko. Ha? Ni manang Helen to'y umawag. Apay nga ta. Hello? Hello, Donna. Nadamag mo ka din ti may paman ka ni Jake. Ha? Nga anya manang? Natayan. Nadisgrasya ka no tilugan na. Natay da, iti kabit na. Anya? Nadamag ko ti panang talikod na kada kayong agi na, Donna. Wan manang. Pinagtalikodan na ti anak ko. Agbabawi ak anak idan na kan ko na. Ita, napanagnakamon ti imbagakan ka idi. Wan manang. Kat pakawanan na kumano sa anak adimagkan ka. Itala ama amiris ko ti bidot ko. Kaya't ka lang nga isakit, Donna. Taamok ti ugali ti sigod nga asawak. Hanggang adnyan, tanatay adi man la nagbalbaliw, apulos. Manang Helen. Ket, kumusta kayon iti anak mo? Kastoy Kayat ko tiyag trabaho. Tapno adda pang biyag ko iti anak ko. Ngam, kaan anak ko pa'y manang. Ala, agpapigsa ka. Kat apaman ang makatanggad ka, tulungan ka. Taumay ka dito'y abroad. Tulungan ka. Ha? Agyaman ak manang Helen. Kayat ko, tapno makaurnungak iti pagadal ti anak ko. Kat itapay laang. Agyaman ako ni iti kinaimbag mo agayam, manang Helen. Nagsayaat ka agayam. No amom amadidimon aramidan. Sakbay nga giwayat iti adang panunutampay iti maminribo adaras. Norumbang wano saan ti aramidam. Tanarigat ti maylawaan. Alagagayam di tamanan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insora ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kat ingat kan God bless. Biyag ti tao. Nestor, anak ko, papanam. Agsara kami tinobyak nanang. Anya, ay ka ipasyar mo diti balay Tapno makita kan maamamok mat. Sige nanang. Awis at tungag pasyar dito'y balay. Agyaman ak ti pinatgam ti awis ko, Jonaline. Mabalin ka di matapaayan ka, kat ayayatan ka. Uray ka sa no ti kinabisi. Mairi medyo klat ti makisinarakan ka, Nestor. Agyaman ak, Jonaline. Kalpasan ti pananganta dito restaurant. Sa dino pa nga iti papananta. Ipasyar ka di balay. Yam amo ka kadagiti dadakkel ko. Ha? Talaga, honey? Wen, kasta ti kinapudnokin ka. Tikayat ko. Mamamuda kan ti pamilyak. Yam amo ka pa kadagiti gagayam kan katrabahwak. Agyaman na. Talaga nga iparparik nam ti kinapudnom kanya, honey. Amo matno kasano ti kinapatag mo iti biyag ko. Wen, amok dayta.
Iso nga agyaman na, honey. Nanang, kaduak tinobyak. Ni Jonalyn. Honey, ni nanang ko. Naimbag nga orasyo, nana. Kastamot kan ka, balasang ko. Mala, sumrak kayo. Agtugaw ka, balasang ko. Ay saan lagayam nga iti ladawan a napintas ka. Nakarkaro pa'y gayam iti personal. Ha? Agyaman nak, nana. Ay, kanayon na kangamin nga istoryaan ti anak ko kada kami. Kanayon na nga ipakita ti ladawan mo kada kami. Kasta ka din, nana. Nawun. Sige, panawan kayo biig. Tay nak ituloy ti agluto. Tamangan tay ton inton madamdama. Pasensyam ti balay mi, honey. Saan kami nga minabaknang? Ay na, saan aday ta tinapatag kanya? Si kakit di mo. Di kag babain, ha? Ket, sapay ko, ma. Tay bilang mumutang kaspod no adadakkel mo dananang. Kentatan ko. Si kagayam ti kanayon nga istoryaan ti anak mi kada ka may balasang ka. Imbag man ta nakapasyar ka dito inanumu a lugar may balasang ka. Pasensyam la to'y balay min Awan problema iti dayta, tata. Lakay, umay kayon. Tanakaluto akon. Mangan tayon. Nay, agay ayaban ni Nana Makandra. Intay manganain. Umay kan balasang ka. Sige lang, tata. Madamdama akton. Anya, ay umay kakidin. Aggigiddan tayon amangan balasang ka. Maudi akton, tata. Uray umuna kayon amangan. Wan na saan, yalaan naklaangan ti anak yu iti kanak dito'y papag. Tanadaga ang ijay unag. Ay sige nga raod. Sikati makamaw balasang ka. Anak ka. Payakas da Genubiam. Kasla na singput mo't. Payakas la di na kaya ti makisango kada tayo amangan. Nadagaan ka nung amin iti unang tatang. Saan arason day ta? Uray kasano ti kinapulot ti panawain. No talaga nga da respeto na kada tayaw. Makisango kumaa. Ken, apay akas la mapilpilitan a makisarsarita kada kami. Anak ko. No saan mi apagtagaryan? Saan matan nga agsasao? Kinatao na siguro tikas dyan, nanang. Naulimat. Sa bagay, adamot kit di kakasta at tao. Saan mo't kit di nga agpapada ti ugali ti tao, Ay, anak. Ay, kita'y di kag dardaras udaws. Paliiwa man na yung pag ti ugali ti nubyam. Saan ko apadpadaksin ti nubyam? No siya ka may sa. Amok ti agbasa ititigtignay ti may sa atao. Ay, uray siya, anak ko. Agpada kami iti amam iti kapaliiwan. Isu nga agpaliiw kapay nga umuna. Sa kanto ag desisyon ang mga sawa. Adak manan, honey. Nasaya atay may kahani. Aday bagakan ka. Anya day ta? Sumra ka pa'y Anya ti ko na mga ibagam. Pasensya kan no siya kon ti mangisingasing iti daytoy. Apay nagkasaratan, tapno yawid na kun. Ako di ta pa'y makapagkasar Ngamin awan pa'y ornong ko. Ada pa'y ngwin pa'y bayadak ng utang mi kadagiti dadakkel ko. Di agdin natalatan. Yawid na kun iti balayo. Tapumanaw akong dito'y boarding house ko. Ha? Awan nga tati maibaga dagiti dadakkel mo? No agdin natan adita pa'y nagkasar? Awan pa kibiyangan da kanya. Biyag ko daytoy. Ha? Kan may saan damot amaamuan. Taadayo ti lugar mi ditoy. Maano sa mga rodiag na iti balay mi? Basit lang ti balay mi. Kan sana napintas? Sana problema dayta, honey. Sige. Yawid ka iti balay mi, honey. Nestor, anak. Di kay pa'y nagkasar ka ni Jonalyn.
Ngam apay ngay nga agden na kayon. Sumarunon ton ati kasar, apa man na makaurnong nanang. Kahit, kayat nangarot ti agnaud dito'y balay. Uwan nanang. Sana balay, tami nalamot nga agawid manipod trabaho. Ay, no mabalain. Jack ko makayat nga agden na kayon. Tadi kay pa'y nagkasar. Nasaysaya at matla ko ma, no agkasar kayo pa'y nga umuna. Sa kayon to agden na. Pasensya kayo na nanang. No Jack mapatganday takid daw yo. Awan pa'y ngamin urnong ko. Sana balay, tayo ton makaurnong agkasar kami ton. Anyat lot-lotwin nyo, nanang. Dinengdeng balasang ko. Natang manin, makauma. Ha? Adamat prito alamas no kayat mo. Karni kumaa. Ay, pasensya kan balasang ko. Tawan karne, anagatang ko. Sige nga rod tagrubatang. Papanamngay. Inak mangan ijay ili. Karni ti kayat ko asidaan. Saan anateng kas kadalamas. Makauma. Ha? Hani, pasensya mla ko man ti masida dito'y balay, wen? Ha? Apay, nagpulong ni nanang mo kan ka? Ha? Jaklaim pagarup a pulongera gayam tinam. Mamas boy ka gayam. Tapat tiyem amin nga ipulong tinam kan ka. Pangasim tadi kag sawi ti kasta. Jak kayat nga adda diyo pag kinawatan kadagiti dadakkel ko, hani. Siguro, nukas jay amapan ijay istoryaan nakti inam anya. Sana kasta ni nanang. Anya saan? Di mo isakit jay inam. Agparparik na kanyak. Ichis-chismis na. Ibagbaga na siguro kadagiti tattao asadutak. Aday talamat maturog tar aramidak. Sana po no ta. Nalaingket di asumauti inam. Ket di namat nga rod makita ti bagina. Saan nagdigdigos abakat nakangangdod. Ne, saan kumamot kasta ti panagsasaw iti inak Ha? No kasta kamatlaang. Nasaysaya at lapumanawakon. Mamas boy kagayam. Anya ka kadi. Saan ka di kasta? Ay, ayatin ka. Di na ko mapanawan. Basta agawidak ijay lugar mi. Sumurot ang karod. Makamu ka. Sumurot ka no kayat mo. Basta pumanawakon dito'y balayo. Panagkunak, nasaysaya at no saan kayo pa'y ngagkasar itinobyam, anak ko. Sinaam sa laengan. Sana nang. Ay, ayatak tinobyak. Nga uray bastusen na kamin, adadakkel mo. Agbaliw to siguro ni Jonalyn. Ay, jakla amon. Agasem dayta. No di na magustuhan ti sidaan. Agdabog-dabog. Kat saan lang aruden nga agtrab-trabaho dito'y balay. Ultimo aginaw, di na pa'y maaramed. Pasensya kayo na nanang. Ay, jak amo ti sawag. No nakasarsara kami ti dayja babae Nagalas mo't gayam ti ugali na. Sige tagrubot kami nanang. Ay, talaga ka di asumurot ka, ijay lugar da? Uwan nanang. Tapno amok madagiti dadakkel na. Agsubli kami, kalpasan tayo sumagmamanungal daw. Sabali man alalaki tinsangpot mo si ka Jonalyn. Ay na, agsao kayo manen ako na. Kasangsang pati tao. Kasta ti bagbagayo. Ala, sumra ka na ni. Naimbag nga orasyon na. Agmano at. Ala, sumra kayo. Tanay, jakpay nadigos dagiti anak mo. Ala, mabitla ang tadigos sa kida, tanay. Agatling da. Asikasumpay lang ti nga ilim, tabisya. Jonalyn, ada anak mo? Wan, talo dagiti anak ko. Ngam irresponsable ti amada. Nabayagan apim manaw, tadda sa bali a pamilyana. Anya? Apay, naupay kan kanya, gapoy tinaamuan. Wah, mas dawak lang amin. Tapay adi mo yung bagbaga kanyak ti may papaniti dayta. Ti kadat anak mo. Kat, naupay kan kanya? Awanan ti panagayat mo kanya? Inayat kay tinapod na, Jonalyn. Uray niya pa'y tinaglablabasam. Kan uray nagilimod ka kanyak. Ay ayatan ka lata. Awan tinagbaliw. Nasaya at matno kasta. Kasta
ilaban na. Kasta ti kayat ko iti may saan lalaki. Ayatan na ti partner na, nga uray anya ti kinatao na. Pasensya kan iti jar ko itay barok, Ngam basurunak ngamin iti anak ko. Tabaybay anan dagiti anak na. Ken pasensya kan, tati amok, barumbado ka akas ka dagiti lalaki, ngayon sang-sangput na dito'y balay. Ti amok kat pagayayam amlaeng ti anak ko. Inayat ko iti gusto ti anak yun, nana. Ay kat pagyamanak abarok, no damang seryoso kun kwa na. Bareng agtalnan. Anusam ti ugali ti anak ko, barok. At dasadsadot na, ken suplada no daduma. Mawatak, nanang. Inayat ko amin nga ugali ti anak yun. Nasayaat man, wano saan. Hello, nanang. Nestor, anak ko. Kaano nga agawid kayo? Masakit matan ni tatang yo. Anya? Ay agawid ka kuma. Tainta ipa-check up. Nagnato nga mitigurigor na. Sige nga ron, nanang. Tagawid kami itamat lang. Agawid tayo di lugar medyo nalin. No kayat mo, ikuyog tanda kita. Awan ti agawid. Anya? Ngam kasanon ti trabaho. Kan imawag ni nanang, tamasakit ka nun ni tatang. Sumapol kan iti pagtrabahoam dito lugar mi. Basta di kan pumanaw ditoy. Anya? Sayang ti trabaho ka di lugar mi. Apay, kailiw mo jay lawat nga inam? Ala, agawid ka nga rudan. Takderam ti kinamamasboy mo. Anya ka kadi? Agawid kan no agawid ka. Ha, sinaan ka matan no ipilit mo ti kayat mo. Anya? Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Ngem no day tati agbalin alapet. Tapno jak makita dagiti dadakkel ko. Lading itak. Ngem nasaysayat lang ay sakripisyo kung ti panagayat ko kan ka. Oh, makitam? Diri mo arti kinapudno? Asaan nak ngay ayatan? Ulitak. Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Tasaan la asi kati inayat ko. Uray dagiti anak mo. Ngem jakmet kayat amaya dayo dagiti dadakkel ko kanyak. Iso lading itak. Sakit man. Ngem pilitak nga kluran ti amin. Ay ayatan ka. Ngem di nak ay ayatan. Ngamin, di nak maawatan. Anya? Sinayang mo jay nobyo manak ko. Man-manu tikas kan kwa na. Nakasingsingput abaro. Pagan ano kumati mamas boy ngay? Imawag la jay inana? Natarantamot din anagawin? Ha? Pagan ano kumatikas kan kwa na? Di kan makasapol itikas kan kwa na kasingput anak ko. Di kay kadi madanagan, ta makasapulak to iti agbalin nga ama dagiti anak ko. Ket baybayan nyo, tataybak ng tipilyak, tapno adamang suporta kadagiti apo ko yo. Ay na, anak ko. Pakaragsakan mi kan ni tatang mo ti panangisi namon iti day di babae. Agasam day ta. Inlimod na pa'y gayam ti kaadat anak na. Sana problema ti kaadat anak na, nanang. Tamaawat ko dagiti anak na. Ngem ti jak maawat. Kati pa nagsasauna iti madi kontra kada kayo. Di kay kabuelan nga isukat ka ni tatang iti ure asino, nanang. Anak ko. Ipatpatag kayo adadakkel ko. Iso ada kayo ti pilyak. Ay, agyaman anak ko. Ay, nakasingsingpet ka nga anak. Husto lang ti pangedeng mo. Ay, managim bubukod jay nagbalin anubyam. Ngamen, tila bagbagi na ti pampanunutin na. Tati agayan ayat, give and take dayta. Aginawat da, agtinulong, kan agsinuportada iti amin a plano da. Agamday, sabali ti prinsipyo jay ex mo. Nasingpet ka, anak ko. Iso asaan a maibagay ken ka dayjay a babae. Marmarga ay gaya man to'y balayo, sweetheart. Wan nga rod, sweetheart. Awan mat ngamin pagpatarimaan mi. Awan kwarta mi. Iti hagdanak. Tagnaid kanton iti napintas sa balay ko iti kabitan na panawan. Ha?
Ikasar na kon? Wala. Iso ayawid kayo di balay ko. Ngam, sigalati umay siya, ha? Ibatim, dagiti anak mo dito'y balayo. Auntie, kumusta gayam ni Insan Jonalyn? Saan samot na nagaw-awid dito balayo? Manipod na kya asawa. Ay, wan nga rood. Di mo't makalagipon nga agawid. Apay, di na nga takailiw dagiti anak na? Ay, tsaka mo Awan mo't ngamin pang kontak ko kunkuan tawan cellphone kaw. Awan pa'y maigatangan iti kasapulan dagiti anak na. Ay na, kaasi kayo mat auntie. Ganda kita apo ko yo. Auntie. Alaan nyo daytoy, taigatang nyo iti kasapulan, dagiti apo ko yo. Ay na, agyaman akan. Idaw-dawat ko asapay ko tamakalagip tumat laeng ti anak ko. Kat umay nasarungkaran dagiti anak na. Agyaman tanagawid ka, Jonalyn. Ngam, apaya kasta ti rupam. Nagaduti ka muul mo. Kan nagkutong kaunayan. Malaala, sumrag ka anak ko. Kinabil nakmanin ti asawak, nanang. Anya, kanayon nakakabilan ti asawak. Kan tinagabo nak iti husto iti balay na. Sa dista da tao, nanang. Anya, agbabawi ang anak kay asawa kan ko, nanang. Diyakon kaya ti agsubli ijay. Sina akong dayjay ang lalaki. Hello, Nestor. Kumusta kan? Kastoy, nasayat man. Madamati sa gana dito'y balay para itong bigat. Sika ngay, kumusta ka matan? Nakalagip ka man ngay mawag. Kumusta? Kastoy. Apay, anya ti okasyon di tabalay yun, Nestor. Kasara kong Jonalyn. Maawis kayo Umay kayo iti asawam. No kasta, mga asawa kan? Wen, Jonalyn. Ay kwa, lobat gaya man. Ag-charge sakbiit. Sige, Nestor. Bye. Mga asawa gaya man. Ay na, maragsakan kami iti amam para ken ka, anak ko. Kamaudyanan na, nakasarak kamatlaangan iti babae at talaga aparakan ka. Kat nakasingsing putpay, maibagay launay kan ka, anak ko. Agyaman anak nanang. Tiyamok nga rod kat dya ko nagayat pay. Angam kilat mo tadimtang tinubyak iti biyag ko. Kat ita, ikasar kong tiagbalin ang manugang niyo, nanang. Agabrod ka ko naman ako. Wananang, katkas iti sigod, da kayo pala ti pangital ka kadagiti anak ko. Ala, ikararag ta asanak nga agsaksakit. Tapno maasikasok pa'y dagiti anak mo. Agyaman akunay iti kinasingpet yung ina, nana. Papawanin da ko no nagbalinak asukir kada kayo. Ikarik nga ramitak ti amin nakabailak. Tapno masulnitak ti ado nagkurangak kada kayo. Tulungan kayo ito, nanang. Ala, di na kun panunutan anak ko. Dagitikit di anak mo ti panunutam. Agsingsingpot ka iti yadayom para kadagiti anak mo. Wen, nanang. Katagyaman ako na iti Diyos. Tainik kan nakpay iti gundaway ko agbalbaliw. Di kagdarasudos nga garamid iti may kaniwas, tapno di mon to dep-dep paan ti babawim, iti masungad nga alaldaw.
Alagagayam di tan tinagibusan ti sabali man na napagadalan nga istorya. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless manan kada kayo amin. Biyag ti tao. Lakay, bumangon ka ditan. Aldawan, nakaluto akon iti pagarmusanan. Nasakit ta bagak, bakit? Marigatan na ka bumangon. Anya? Ni, apa yan nga? Ay, tsaka mo, nangrugya si makiti di parbangon. Pati sikit ko kung nagsakit. Anya? Banog ko lang siguro dahito eh. Nagtanga na nagtrabaho. Ala, umay katatulungan ka, bumangon. Day, papanam, Alma. Inak ijay talon nanang. Ay, di asawam ngay. Adda ijay balay nasakit ti sikat na. Anya, karkalpas na laan naggurigaw, nasakit matisikat nan. Uwan nga ron, makapasuron, makauma. Ay, di kagsaw iti kasta, anak ko. Kasano ajak masuron, ket tunggal ag sakit, siyak ti mapasubo ang mga ramid kadagiti trabaho na ijay talon. Makauma matikastoy. Ay, aganos ka, anak ko. Anusam, tasawam ka nga ron. Ay, makauman, managsakit mat dayjay nga asawak. Awan labasit ag sakit. Sa inton kwan, saanen ang makatrabaho. Ket siyak matin ti mapasubong ag trabaho. Ay, talaga kasta, anusam, tanay, managsakit mat nga ron di asawam. Nagkutong mo nga men. Agbabawi ak anak ki asawa iti managsakit nga asawa. No amok lakas jay, jak ko manak ki asawa kan kwanay di. Anya? Naglakakaptan ti sakit dahi at tao. Ay, ala, sa mun taagimbag ko umatla siguro. Para makita no pagpatinggaan ti anos ko. O sige, mapanakon ijay talon. Tani, aldawon. Agluto ak tumanen no madamdama. Ay, siyak aminen, trabaho aminen. Surun kon. Di kan mapan ang talon, bakit? Siyak ti mapan. Agbati kan dito'y balay. Ne, apay. Naimbag kan aya. Saanen nasakit ti abaga kan sikat mo? Saanen? Iso ang makatrabaho ak manen. Alang nga rod taglabaak. Naurnong manen ti malabaan. Ne, apin ngay, aguyag ka matanlino. Nga rod, narbisa na kay man. Italon ko, aguyag ang matan. Sigurado, aggurigur kan tumanen. Basta naguyag kan, gurigur ti sumaruno dita. Agimbagak matlaang. Naglaka ka makapkaptan iti panatang. Sapay no sumro ti angkit mo. Di ka manen makatrabahon. Pasensya ka na. Nga magimbagak matlaang. Mukhang mababawi ka anak yung asawa kanyak, bakit? Ngamin managsakitak. Awan imbagbaga kakasta. Nga marikrik na. Di mo lakayat nga ipadlaw kanyak. Nga amok-amaw bumakan kanyak nga asawa. Ulit agtagkid daw iti pasensya, ha? Diyak matpagayatan ti kastoy kasasaad ko. Malala, maturog ka nga rodan, tapos makainanakan. Sika ngay. Apay, di ka pa'y maturog. Diyak pa'y makaturog. Ag cellphone pa'y. Kapangalaak ititurog ko. Sige nga rod, umuna ako na maturog, bakit? Good night, bakit? Sige, tainak pa'y agpariir ijerwan. Maturog kan. Hello? Hello, Alma. Panyangay. Kumusta? Di daw namagakan ka. Ada ka di matlanam na makuno awan. Kwa? Amumat nga ada asawa, Leonardo. Agpadatang ada asawa na. Ada mo't asawa. Iso na lang na nagsina kami. Saan kami pa nagsina iti asawa? Sinahan mo na. Kanya pala aramidan. Tas sumurot kan kanya ako. Awan mo tanak yo. Apay nga ibantay mo tibagi iti inutil nga asawa. Ha? Panunutom ti masakbayam, Alma.
Siyak, ti makaipa ay tinapinta sa masakbayan. Ano ti managsakit nga asawang tinamnamahan? Awan lat amukon. Leonardo, Tano siyak, ulay lakaya kon, nasarantaklat ta, nabigsaak, awan sakit ko. Kasi ka lang ititin na ti managsakit nga asawang. Iswa please, umanugod ka iti bagbagak. Panawamon, tadatang tiyak na. panunutag pa'y anaimbag dayta, Leonardo. Apay panawam ti asawam. Amom lang aruda naman nagsaksakit, panawam ki idain. Nauma ako nanang. Hakait, papanam nga rudan. Kwan, basta umadayuak. Inak sumapol iti pagtrabahwak iti sabali a lugar, nanang. Anya? Sana bali tawan mat anak mi ije manukang nyo. Ay uray pay, nagkasar kayaw. Pagrebengam ti mga sikasuken ko na, taasawam ket nga road. Ay, nauma ako nanang. No kanayon nga agsakit, anyang ay tagbalin a masakbayan mi. Siyak tagbalin a kaasi, ta siyak ti mapasubong agtrabaho ije talon. Iso nga umadayo aklangan, tagsapulak iti trabaho. Diyak kabailan tagtalon. Ay saan ka pumanaw? Basta pumanawak nuko na, pumanawak. Da kayon ti makamu iti asawak. Sina akong dadya tao. Kanda kayon tun ti mangibagakan kwa na iti ipapanaw ko. Tadyak kaya ti agpakadakan kwa na. Agyaman na ka, tapinat kam tikid daw ko, Alma. Gaputay ayatan ka, Leonardo. Aklo na ko ti ayat ng idat-daton mo. Oy, agyaman na ka, Alma. Oy, no, pinaragsak na kitigas na ngayon bagam. Akim balay iti daytoy. Balay mo? Saan? Abangak na ito yung apartment. Kasta ka di. Nangina siguro ti abang dito tanalawa. Wala. Nangina talaga. Ang mukha pala kagastuson ti abang ko dito Anya gayam ti panggadam, Leonardo? Ada negosyo? Ada. Agduduma ang negosyo. Kasta ka di? Kahit kasi tinkarikan ka. Agbalin ka prinsesa iti sidong ko. Saan kantong agrigat iti denak. Nasa isaya at mutlaang no ibagak da ito ikan ka. Tapno saan ka namang damnama ija anak ko, Barok? Awan mabalin ko no talaga di na kon kayat tasawak nanang. Diyak mabalin nga ipilit ibagik. Nga oray na sakit tinaramid na. Apaya di man lang nagpakada kanyak. Ay, pasensyakan, Barok. Siya kung ti akid daw iti dispensa. Gapo iti aramid ti anak ko. Nanang. Manong, agrobot kan. Tay pa-check up ka. Day, adamot gayam to'y kapsat mo, Barok. When, tanadamag ko tinaramid ti anak yo, nana. Awanan ba inday jay nga anak yo? Ading, di mo iraman ni nanang itiguram iti asawak. Di na nagayatan tinaramid ti anak na. Pasensya kayo, nana. Nga maditinakam ko. Gapo iti inaramid ti anak yo. Amo na masakit to'y kabsat ko. Nga pinanawan nan. Ay, huwag nga rod. Binagbaga akpay. Hanggang talaga nga awan dinggan na apam magbaga. Alamanong, intag pa check up. Tani, nakakaasi ka ni tikas ta alangam. Ano sam nga rod ako yugan ti kabsat mo. Balasang ko. Kapilitan nana. Tawan ba inmat ngamin dya anak yo? Panawan ka pa dito'y dagusta, sweetheart. Tainak man na nagtrabaho. Okay, sweetheart. Agan-anad ka. Wen, agyaman na ka. Sige. Mainak nga rudan. Ay na. Nakasingsingpat ni Leonardo kanyak. Nagkanas gayam ti kastoyam yan. Nanam ay tibiyag ko iti sidong ni Leonardo.
Awan na pulos ti problema dito eh. Tabastante iti taraon. Ken kumpleto ti kagawaan dito eh. Agluto lang ti aramidak dito eh. Taaday ayaban ni Leonardo nga aglaba ken agtalos dito dagusmi. Ay na. Nagmayat gayam tagbalin nga asawa tibak na. Ha? Ni, adda ko siya nagsardang itibatong. Asino nga tarita? Sika, ti kadendan na ni Leonardo. Ha? When, madam? Awanan kay tibain! Ni, aping ang tungpa ka. Anyat basol ko kan ka. Aga-agaw kay ti asawa. Ha? Ayan ti asawak. Kaya't ko ang makasarita. Eh, kapampanaw na lang. Nukas tangarod. Pastrakanak, taurayak asumangpat ti asawak. Agasem, nagado ti abastoyo dito'y ref ti asawak. Idinto ta ijay balay. Itlog laeng kan basit a frozen ti karga ti ref mi. Hoy, babae. Balaagan ka, ha? Panawa mon ti asawak. Sakbay nga dadakas ang mapasabakan ka. Ma'am. Tapno ibagakan ka. Babaero di asawak. Agsusukat ti babae nga isang sangpet na dito'y apartment na. Nga mawan pimawot kadakwada. Tapinaksyat ko'y damin. Ha? Isuasi ka. Rogyamon ti akimpake. Ikad kay ti gundaway mo apumanaw dito'y apartment ti asawak. Rabiin, sweetheart. Maturog kan. Kunam anagsina kayon iti asawam. Ngam saan matgayam. Idel-del-del na nga ruti paginakan yan. Ang musika ti love ko. Isumit lang ka na yun kangawan dito apartment. Tagaw-awid ka iti ayan ti asawam. Sika ti ayayatek. Kasanon no idarum na ta. Di naramiden da ita. Awan ti maala na sustento kanyak may pabalod nak. Leonardo, sa anak ang makaturog amang pampanunot iti sitwasyon ta. Mabutbutang iti asawam. Kanayon na pangtaan na. Di mo ikaskaso da dya babae. Basta na ito iti tandaan nam. Sika ti ayayatek. Period. Hello? Asino da ito'y? Siyak daytoy. Kinagawam iti asawa. Ha? Kasano na alam ti cellphone number ko? Ha! Sana narumbang nga ibagakan ka. Aga-agaw! Ha? Ha! Di mo pa ilagayang pinanawan ti asawak. Di ka sardangan. Riribukak tibiyag mo no di mo sinaan ni Leonardo. Sardangan dak kumamutan. Sa anak ang makaturturog kapuiter anamidan nyo. Gapumot lay taramid mo no apay adi ka makaturturog karang ganjang. Kanawan karbangam amang ati pakanyak iti kaya ko nga aramidan. Ha? Aga-agaw ka ita sawa. Di na kan kayat ni Leonardo, ma'am. Kan adan sarita Agulimak ka! Awan bigang mo no anyaman tinagsaritaan mi. Basta ti kayat ko. Panawa mo ni Leonardo. Tapno maurnusan ti amin ka na kami. Ha? Saan nga gulimak ti biyag mo no di mo sinaan ti asawa? Riribukan ka aging gaing ka na. Ha? awanan. Inadapnan. Nagpuskol mati pa nagrup-rupa day chay ababain. Saan lang aruden akayat ni Leonardo? Ngam ipilit nakit din ti bagina. Mangala ka pa itin na po mo, sweetheart. Manja kon, Leonardo. Napsuga kon. Nagbasit tikinan mo. Itaan talangam. Nagkutungkan. Awan ganas ko amangan. Sa anak ang makaturturog. Iso siguro aking mutunga. Apay aya.
Jackson makaanos, Leonardo. Nasaysaya at siguro nagsinatan. Aniya? Mariribo ka nak. Sa anak ka naragsak. Taad dati asawam amang ririribo ka data. Isungag sinatalaangan. Saan na mabalhin? Kastalaka-laka na kung kauti pa nang isina mo kanya. Anay ko. Masaksakit anak, Leonardo. Di mo mas masanti takyag ko. Amog no ka sa ti panagayat ko kan ka. Pinayat ka iti gusto. Sinardengak tinagbabae. Gapokan ka. Kalpasan na. Sinanaglatan na kaslawan anyaman na. Sana mabalin niya. Leonardo. No sinanak. At dadakas sa mapasamak. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Ay, kumusta kan? Kastoy. Aglalad utak, Nanang. Ha? Apay? Aginaw kan? Saan mat? Diyak amo no apay ang kastoy tirik na. Manun abula na kastoyak. Diyak makapangpangan. Kandiyak makaturturog. Ay, agpa-check up ka, anak ko. Mabutangak, Nanang. Ang mga noda maduktala kasakit ko. Ha? Adda ngamin naarikap ko abukol iti barukong ko, Nanang. Anya? Ay, sa dino ti ayan mo, taumayak. Kuyugan ka amapan agpa-doktor. Ibagam no sa dino ti pangsukunak ka, anak ko. Apay nagkuyog kayo kaninanang mo. Napanan niyo. Napan kami nagpa-doktor, Leonardo. Kanya. Apay, kanya timpa doktor mo. Leonardo, anda sakit ko. Ha? Anya sakit? Talo a doktor tinangtaming kanya. Kat may sa timbagada sakit ko. Adda breast cancer ko. Anya? Kat anya kano ti remedyo na dayta? Agpakimo ang... Anya? Nagastos dayta. Kat anya ti kuno ni nanang mo. Agpaaga sa kano. Sige. Gawit ka pala di balayo. Tapno masikaso na ka na imbag ti inam. Bisyak. Irubot mo ton, dagiti kagawam. Tayo tulod ka di balayo. Ala, anak ko. No dito'y balay ti kayat mo apag naedan. Ag naed ka laang dito'y. Pasensya kayo, Nanang. Pinagawid nakmat ngaminan ni Leonardo. Makumikom ngamin iti trabaho na. Ala, nasaya at kitdi ata nag-awid kan. Saan ang maiparbang ti aramiden niyaw? Agpada kayo asi aasawa. Ang kasta ti aramiden niyaw. Nanang. Sinaamkit din dayja a tao. Ay, imawag ka din ni Leonardo. Saan, Nanang? Manipod intulod nak dito'y lugar tayo. Diyakon makontak Apolos. Nasaya at mait. Ha? Awan ka dit planom nga agawid ija balayo. Di mo kaya't agpakita ka ni Lino nga asawam. Mabain ako, Nanang. Ay pagbainam. Kat nakasingsing patupay di asawam. Si uuray latakan ka iti panagsublim kan kuana. Mabainak, Nanang. Ano kaya't mo? Kuyugan ka, anak ko. Di ka agbabain. Agkid daw ka iti pamakawan. Tapatsyak, amaawat na kamaninday jay, anak. Imayak. Taumayak agkid daw iti pamakawan ken kalino. Pakawanan na ko, ma. Dakal tinagpasulakan ka. Pagpapapawiyak tinaramit ko kan ka. Lipatan tanti na palabas. Di kag danag. Siyak ti mga sikasukan ka. Paagasan ka. Sa nabali. Napigsak mo tan. Manipod impa doktor na ti kamsat ko. Si Mayat direk nak.
Napiksa ako na ka na yun. Isungit ha. Isyak mo tanti mga sikasukan ka. Agyaman na. Nagsayaat ka nga sa nagasataktakaskan ka tinagbalin nga sa Ay, ayatan ka, Lino. Ay, ayatan ka matunay. No nasaya ti panagpuspusom, nasaya tumet titong palmo. Ngam no rinukar ta ramid mo, nam namaam tumet nga rod, ti dusa adumtang iti biyag mo. Alaga gayam di tan tinagibusan, ti sabali manan na pagadalan nga istorya. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tag ngina, iti tunggal maysa.